Danas smo sabrani na mjestu gdje su Slovenačke Alpi i ova prelijepa zemlja čuvala jednu od najtežih i najbolnijih tajni našeg naroda, neizmjernu tragediju, ali živo sjećanje na svirepi zločin koji se desio prije 80 godina, neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata. Okupili smo se ne doživljavamo bilo kakvu mržnju, što će neminovno nedobronamjerni i neznaveni ljudi reći, već da u molitvi tihoj muci u ime istine i pravde odamo počast žrtvama, da sačuvamo njihova imena i ponovo ih upišemo u kolektivno pamćenje našeg naroda. Njihov identitet i zla sudbina više ne mogu da budu samo pojedinačna tužna priča porodica nevino ubijenih i roditeljska briga naše svete Srpske pravoslavne crkve, nego obaveza države Crne Gore kako bi svaki njen stradalni građanin dobio pravo na grob i ispisano vlastito ime na tom grobu. U proljeće 1945. godine, u vrijeme kada je rat bio završen, više od 10.000 boraca kraljevske vojske u otadžbini iz Crne Gore, Boke, Sandžaka, Hercegovine i Istočne Bosne nastavilo je svoj put zajedno sa tifusarima, ranjenicima i hiljadama još članova njihovih porodica. U nadi da će se povezati sa zapadnim saveznicima i izbjeći staljinistički teror koji je tada pratio kraj bratoubilačkog rata i komunističku revoluciju. Svaka revolucija koju njeni pokretači predstavljaju kao neophodan put u izgradnji boljeg i srećnijeg društva, počev od one prve u Francuskoj, preko sovjetske i mnoge drugih koje su se ređale u 20. vijeku, u osnovi počivaju na teroru, zločinu i svirepom ubistvu političkih protivnika. O samom putu i stradanju ove vojske, sveštenstva i naroda, na zlom putu od Podgorice do Zidanog mosta, kako ga je nazvao naš narod, sigurno će bolje i preciznije od mene govoriti naše vladike, sveštenici i istoričari, kao što su sinoć govorili promovišući zbornik i knjigu protoijereja Velibora Džomića. Danas me ovdje podilazi jeza, iako je sunčan dan. Osjećam se isto onako žalostan kao što sam bio nedavno u Donjoj Gradini, u Topolama pored rijeke Save, tamošnjem najvećem stratištu ljudi u sistemu koncentracionog logora Jasenovac. Hladnoća ovih šuma, koje se ni danas ne mogu ugrijati, čudni šumovi lišća, koje svi čujemo, svjedoče o nekadašnjem prisustvu nečastivog na ovom prostoru. Samo je snaga te nečastive sile mogla prije 80 godina da prolije nevinu krv po ovoj zemlji i izbriše spasonosnu riječ i oprost. Ovo mjesto bola, mjesto ćutanja, postalo je simbol mučeništva i grijeha nad grehovima, grijeha bratoubistva, grijeha većeg od svakog drugog grijeha. To je rana istorije, ali još više rana savjesti. Zemlja je natopljena krvlju stradalnika, ali blagoslovena molitvama onih čija usta više ne govore, ali duše vape. Ubiti onoga koji je bespomoćan, koji se predao i očekuje milost bratske ljubavi, ubiti ga bez suđenja i prava na odbranu, ubijanje pravde, ljudskosti, dobrote i čojstva. Ta rana teško zarasta i boli vjekovima. Kažu da su se poslije 100 godina u jednoj priči srela ona dva biblijska brata tamo negdje na zemlji svoga Gospoda. Braća Kain i Avelj sami. Ko je koga ubio, pita jedan. Mora da se ja tebe, reče Kain, vidi ti se ožiljak na licu. Možda, odgovori Avelj, ali onaj tvoj ožiljak koji se ne vidi, mnogo je dublji i bolniji. Krivica ubice i rana nevino ubijenog ostaju zajedno u pamćenju naroda i Boga. Zaboraviti bilo koji zločin je novi zločin. Zaboraviti mučenike zla značilo bi ponovo ih ubijati. U jednom vremenu zločini su skriveni i postali su zabranjeni za sjećanje. Sjenke hodaju za nama, tiho, nečujno, ali zapitano
ima li još živi koji nijesu zaboravili na svoje, na njihove patnje i stradalački kraj? Ima li istine? Živi li one još među ljudima? Ima ih. Mi smo tu. Prije nas bili su naši stariji i to je odgovor na sva ta tiha, nečujna i neizbrisiva pitanja. Ima nas mnogo koji pamtimo i koji ne mrzimo, koji ne sudimo, koji ne odbacujemo. Volimo sve one naše, svaku njinu ranu, svaki bol, patnju, suzu nevinoga, jer mi smo od jednog. Ovo mjesto i druga mjesta stradanja su mjesta gdje se ovaj časni krst uzdiže iznad borbe za vlast, iznad ideologija, partija, dioba i on nas poziva na molitvu za brata, za čovjeka, za pomirenje. Pamtimo da se ne zaboravi i zlo nikada više u istoriji našeg naroda ne ponovi. Tu, pored nas, samo u jednoj od masovnih grobnica počiva oko 3.500 naših predaka. Ova dolina i obližnja šuma krije 6 masovnih grobnica. Tu su zajedno zatrpani sveštenici, vojnici, ranjenici, muškarci, žene, djeca i starci. Bili su to sinovi i kćeri Crne Gore, Boke, Hercegovine, Sandžaka, Istočne Bosne. Bili su to ljudi. Nema danas gotovo nijedne pravoslavne porodice u Crnoj Gori, a da mu po nekoj rođačkoj liniji neko od predaka ne počiva ovdje u šumama Slovenije. Kamniška Bistrica je jedna od više od 580 evidentiranih masovnih grobnica u Sloveniji, gdje je prema podacima raznih komisija, istoričara i preživjelih učesnika pogubljeno više od 100.000 ljudi nakon završetka Drugog svjetskog rata. Zločini počinjeni u tišini, ali ne i u zaboravu. Draga braćo i sestre, sjećanje i molitva koja nam je preostala jača je od užasa. Prvi parastos ovdje je služen 2005. godine, a 2015. podignuta je kapela. Te godine pročitana su imena preko 6.000 do tada identifikovanih žrtava. To je najbolji dokaz da istina, ma koliko potisnuta, uvijek nađe svoj put. Zahvaljujem ovom prilikom mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj, našim slovenačkim domaćinima i svima koji su nam doprinijeli da ovo mjesto danas ne bude zaboravljena šuma, već sveti prostor pamćenja i pokajanja. Posebno želim da naglasim i istaknem ulogu našeg blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, pokojnih Dušana Niklanovića i Čeda Vukmanovića, koji su nas prvi okupili kako bi kao hrišćanska zajednica utvrdili istinu vezano za stradanje naših predaka. Također želim da se zahvalim Marijanu Šarecu, današnjem poslaniku Evropskog parlamenta i stalnom izvjestiocu za Crnu Goru, što je kao nekadašnji prvi čovjek opštine Kamnik pomogao svima nama da pronađemo tačna mjesta pogubljenja ljudi iz Crne Gore i sagradimo ovu malu pravoslavnu kapelu. Kao predsjednik Skupštine Crne Gore, danas se pred vama obavezujem da će sve nadležne državne ustanove podržati dalje istraživanje i obilježavanje ovih i brojnih drugih stratišta gdje su stradali građani sa prostora današnje Crne Gore, a čiji su se grobovi i imena skrivala i skrivaju punih 80 godina. Država Crna Gora će nastaviti jačanje saradnje sa Republikom Slovenijom u cilju obilježavanja grobnica naših građana na prostoru ove nama prijateljske države. Mi danas ovdje okupljeni ne tražimo nikakav revanšizam. Nema više živih naredbodavaca ni ubica, kao što nema ni onih koji su postradali prije 80 godina. Zemlja je prekrila lice i jednima i drugima, a Božji sud je veliki. Tražimo samo da niko više ne strada, ni zbog imena, ni zbog porijekla, ni zbog vjere, ni zbog jezika kojim govori. Mi želimo samo ono što žele svi razumni ljudi. Iscijelimo ovu veliku, tešku istorijsku ranu Crne Gore. Priznajmo svi zločin koji se desio. Lažni zaborav nije lijek. Lijek su istina i pokajanje. Lijek je praštanje. Griješiti je ljudski, praštati je božanski. Neka nas ovaj zvuk i žubor Bistrice, koja danas žubori slično kao i prije 80 godina,
podsjeti da život ide dalje, da će se i naša generacija preseliti kod naših predaka, ali da današnji dan, kao i strahote koje su se desile na ovom prostoru, ne mogu biti sakrivene i da naši potomci imaju pravo da znaju istinu. Svaka nevina žrtva je dostojna sjećanja i visokog ljudskog poštovanja. Istina ne smije nikome biti teret, već temelj bratskog i ljudskog pomirenja i izvjesne budućnosti naše zajednice i novih srećnih generacija. Vječna slava i pokoj svim postradalim. Neka njihova žrtva bude sjeme našeg sjedinjenja u pravdi, istini, ljubavi i praštanju. Neka Bog podari rajsko naselje našim velikim precima, a svima vama da vam današnji dan služi na čast i ponos. Hvala vam i živjeli.